buntag mga kaibigan. Alas 5:30 paron dire. Mag-ado narao nagmarinate nako, human ako og marinate. Ibutangan ko na ni og lamas para marinating na ni nya. Inikaluto sa ako ang kanon, kay nagluto naman ko og kanon. Ako ni siya nga ipuli na pod og luto. Kay para nga masayo mi og kahuman. Kay inig kabuntag mangaon adto din sa eskwelahan na pod kay Huwebes bayaron tabo ron dito ako pod tabo ron dito sa amo nga carbon ako kayo pugkos tindahan kay may nalang makahalin ko makapalit og sudan bugas o manggilaing pangita mi diri sa kabukiran ginagmay ra gyud nya magarden na pod niya ko adto na po ko skanding moadto na po ko sa ako ang manok maoingon anak kada adlaw mo ri ginay balik-balikon mga kaibigan saon man gyud nga maor man ginay maabot dire sa mga taga-bukid manghayop man kita sige bye bye maura to mag-andam lang ko og pamahaw.